Yuyari. Kawsaypika punllantami yuyarina kanchik. Diospak shimita alli uyashpa kunanpish yuyarishunchik. Hechos libropika alliwishi evangelioka mirarkami gentikuna iglesiapi chinallataj wasinta tandanakukpi. Kunanpish Dioska munanmi chayllatatak ñukanchik wasikunawan. Sakinkimanchu kikinpaq wasita imashina rikunapi musuyachichun? Shamupashun imanalla y a Dios bendeciachun. Pagininimi kikin chaskishkamanta. Kunanka Diospaq shimita rikushunmi y a Diospaq plan y a Diospaq propósito pika ñukanchik wasi, hogar, familiaka maybaligmi paypaq huyayta tukuy kay mundo kay pachamun rakinkapaq. Kunanka convidanimi rikunkapaq ñukanchik wasika imashinatik gentikunata allishamushka nishpa chaskinkapaq chinallataj y a Diosta adoranapaq lugarmi kay tukun ñukanchik wasika chasnallataj testimoniota kunkapaq. Kallarinkapaqka kay yuyayta charishun. Kikinpaq wasika tukuy horasmi maybalik kashka y a Diospaq plan y a Diospaq propósito pika paypaq huyayta tukuy kay mundoman rakinkapaq. Kaytami rikunchik Iglesia primitiva Kallari Iglesiapi. Hechos capítulo 2, 42 manta 47 kama rizashun kaytami nin ya Diospaq shimi. Punta krikkunaka sumaqtami kawsashkakuna. Willakrichun Jesus mingashkakuna yachachishkatapish allimi katirarkakuna. Tukuykunami alli apanakurkakuna. Mikunatapish tandanakushpami rakinakushpa mikukkuna karka. Diosta mañanapipish tandallami karkakuna. Willakrichun Jesus mingashkakunaka tukuylaya mancharinakunatapish señalkunatapishmi rurarkakuna. Chaykunata rikushpami tukuykuna achkata mancharkakuna. Tukuy krikkunami shukyuyaylla karkakuna. Tukuykunami kikin imalla charishkakunatapish tukuykuna rakinakunkapaq charirkakuna. Chaymantami paykuna wasikunata allpakunatapish ima charishkakunatapish khaturkakuna. Chay kullkitaka
Pipaj ima illakpika, paykunamanmi chawpishpa kurkakuna. Diospaj wasipipish, punllantami shukyuyaylla tandanakurkakuna. Paykunapaj wasikunapipish, tandanakushpami, mikunata rakinakushpa, kushikushpa alli shunguwan mikuqkuna karka. Tayta Diostapish, punllantami alabashpa katirkakuna. Paykuna chashna kaqta rikushpami, tukuykuna paykunawanka alli karka. Chaymantami mandak Dioska, kishpirina kaqkunataka punllanta kishpichirka. Chashnami tandanakushka kriqkunawan tandanakushpa mirachirka. Chasnallatik rikunchikmi iglesiapi tandanakunaka, wasinta tandanakunaka maybalik kashkata. Capítulo 5, verso 42 pipish kashtanin. Ashtawanpish paykunaka, Diospaj wasipipish, mayjan wasikunapipish, Jesucristo mantaka, punllanta yachachirkakuna, willakurkakuna llami. Hechos 20:20 pishnin. Shina kaqpipish, kankunapaj imalla alli kanata, willanata, yachachinataka, manatak sakirkanchikchu. Wasinta purishpapish, tandanakushpapishmi yachachirkani. Apóstol Pablo kayta riman. Kaypimi rikuchikun, ñukanchik hogar, ñukanchik wasika ya Diospaj plan, ya Diospaj munay propósitopika maybalik kashkata. Kallaripika yuyarishun, kikinpaj wasi, ñukapaj wasi hogarka, hintikunata alli shamushka nishpa chaskinkapaj lugarmi. Shukshina maybalishka ñukanchik iglesia kashkata riqsirina yachaq chayachinami, ñukanchik wasipi pusana, ñukanchik wasipi shuktikkunata alli shamushka nishpa chaskina. Chaymantami alli ñukanchik tapurina kay punllakunapi, ñukanchik wasikunapi tandanakushpaka, tiempota allichu ocupakunchik. Rikunchik kay Hechos capítulo 2 verso 42 manta 47 kama, imashina kay tandanakushka kriqkuna chay tiempota ocuparkakuna. Y a Diospaj shimita yachangapaj, Diosta mañangapaj, kayshuk chayshuk ayudanakunkapaj. Chaypajmi chay tiempota ocuparkakuna wasipi kashpa, hogarpi chaskishpa shuktikkunata, kayshuk tandanakushka kriqkunawan. Ñukanchikka chay tiempota ocupakunchik shukay punllakunapi, ñukanchik wasikunapi tandanakushpaka, may allimi kan kikin ñuka kayta yurina. Kay kallari iglesiapi rikunchik, Diosta mañangapaj, Diospaj shimita yachangapaj, kayshuk chayshuk ayudanakunkapajmi tandanakurka. Chasnallatik ñukanchik wasika kay punllakunapika kanami kan, ashtawan shuktikkunata ayudankapaj, shuktikkunata bendiciankapaj, alli shamushka nishpa chaskinkapaj. Y chaytami kay punllakunapi mana ruranchik, mana paqtachikunchik. Wakin versukunata rikuchisha nini, kaypimi rikuchikun mandakun, y ñukanchik wasikunaka shuktakkunata alli shamushka nishpa chaskinapaj kashkata ayudankapaj. Romanos 12:13 pi Apóstol Pablo nin, Diospajlla kaqkunapaj ima illakpika charishkata rakinakuychik, kankunapaj wasiman shamuqkunatapish alli chaskichiklla. Kaytami runakanchik kay punllakunapish, ñukanchik hogarpi, ñukanchik wasipika. Ayudanapaj lugarmi kanakan, rakinkapaj lugarmi kanakan. Ñukanchik wasiman shamuqkunatapish alli chaskichiklla nishpami mandan. Shinallatik rikunchik, 1 de Timoteo capítulo 3 verso 2 pi, rimakun pushajkanata munaqkunapaj shuk requisito shuk mañashkami kan, wasipi alli chaskik nishpa. Rimakun shinakaqpika ñukanchik hogarka, ñukanchik wasika ayudanapaj, shuktikkunata chaskinapaj kanakashkata. Ashtawan kay hawa yuyita kun 1 de Timoteo capítulo 5 verso 9 manta 10 kama, Apóstol Pablo wakin yuykunata kun, wakcha hintikunata, viudakunata, ministikunata ayudankapaj, pikunallata rikunakashkata, imallata runakashkata achikpichoran. Chaymanta rimashpami nin, pipaypaj wasiman shamuqpipish alli chaskik kashkata. Rimakunmi kaypika Apóstol Pablo wakin yuykunata, imashinatik tandanakushka kriqkuna, pushaqkuna, liderkuna ayudanakarka, makitakunakarka shuktikkunata. Chasnallatik rikunchikmi Apóstol Pablo llatik rimashpa kay Tito 1:7-8 pi yuyita kun,
rimakun pushaqkunamanta, líderkunamanta, diaconokuna, imashina kanakashkamanta, y chaypimi rimakun wasiman pi chayaqpipish alli chaskik, imatapish allita ruraq, alli yuyayuq, kashkata ruraq, Diospaqlla kawsaq, tukuy millaymanta harkarik kachun nishpa rikuchinkaypi wakin yuykunata. Y kaywanka yuyachikunmi ñukanchik wasika shuktikunata alli shamushka nishpa ayudangapaq, chaskinkapaq, makitakunapaq kashkata. Hebreos capítulo 13, verso 1-2 pipish kayta nin. Kay shuwan chay shuwan kuyanakunataka amatak sakichikchu, wasiman shamuqkunata chaskinataka amatak kungarinkichikchu. Mayjankunaka wasipi alli chaskishpaka pikashkata mana yachashpa angelkunatamari chaskishkakuna. Kaypimi rikuchikun kikinpish ñukapish kay punllakunaka ñukanchik wasipi punguta paskashpa chaskina kashkata shuktikkunata ayudangapaq, makitakunkapaq. Primera de Pedro capítulo 4 verso 8-9 pish ninmi tukuymanta yallika kay shuwan chay shuwan kuyanakuychik. Kuyayka mashna huchatapish mana ñawipi churanchu, pusadata mañaqpipish mana washalla rimarishpa kay shuk chay shuk chaskinakuychiklla. Kay punllakunapika mana hawallachu kan, ari entendinchik yachanchikmi. Pitapish mayjantapish mana chaskitukunchikllachu ñukanchik wasipi. Shinapish rimakun kaypika ñukanchikka ayudana kashkata, ñukanchik wasipika mayjantapish alli shamushka nishpa chaskina kashkata paykunata ayudangapaq. Shinapish allimi kanqa kunanka ñukanchik yuyarina ñukanchik hogarkunapi mayjanta kayangapaq, mayjanta chaskinkapaqka ima harkakunata tikcharinchik. Ashtawanpish kay versukunapika rimakunmi ñukanchikka alli wasiyuqkuna kana kashkata, alli shunquta charik runakuna, punguta paskaqkuna, imitata rakiqkuna, y paykunawan rimaqkuna, ayudaqkuna, yachachikuna kana kashkatami yuyachin rikuchin. Chinashpaka ya Diospaq plan, ya Diospaq propósitopika kallaripika rikuchinmi ñukanchik hogarkunaka shuktikkunata alli shamushka nishpa chaskinkapaq, ayudangapaq, makitakunkapaqmi kan. Tukuymantaka Diospaq huyayta rakinkapaq. Katikpika ñukanchik wasikunaka ya Diospaq munaypi, ya Diospaq propósitopika Diosta alli ninapaq, Diosta adoranapaq shuk lugarmi kanakan. Ñukanchik wasikunapika mandak Diostaka chaskinchikmi adorashpa. Chayshinami ñukanchik wasikunapika ya Diostaka chaskinchik adoranata yachashpa, pagininata yachashpa. Chaymanta allimi kan ñukanchik ashitawan rikuna yuyarina Diosta adoranaka imata tignishanin imatih kan. Diosta adoranaka mana kanchu kantanalla. Kay punllakunapi wakinkuna mana yalli bullata rurashpa kantana adorana kashkatami yachachishkakuna o entendishkanchik, pero mana chaychu kan. Allimi kan shinakaqpika ñukanchik yachana, ñukanchik wasipika yaya Diostaka imashinataq chaskikunchik. Chaypaqka convidanimi ashitawan achikta rikunkapaq y a Diosta adoranamanta rimashpaka San Lucas capítulo 7 verso 36 manta 50 kama Diospaqshimita rikushun. Shuk fariseomi Jesustaka paypaq wasipi mikuchun pusharka. Fariseopaq wasiman yaykushpaka misapimi tiyarirka. Chay fariseopaq wasipi Jesus misapi mikushpa tiyakuqta yachashpami chay pueblo llamantataq shuk huchasapa warmika alabastro botellapi mishkilla ashnakuqta apashpa chayamurka. Payka Jesuspaq washanikta chakiman kuchuyashpami achkata wakashpa wikiwan chakita shutukyachirka. Chaymantaka paypaq aqchawan chakichishpami chakikunataka muchashpa mishkillata ashnakuqwan chakipi lliwirka. Chayta rikushpami mikunaman Jesusta pushaq fariseoka kay runaka Dios imanishkata willaq kashpataqka paypaq chakipi tuparikuq warmitaka pi kashkatapish imashina kashkatapish yachanmantaqchari kay warmika huchasapamari nirikurka. Chashna yuyakuqpitaqmi Simón kantaka
shuk shimitamari nishanini, nishpa Jesus rimakpimi, Simonka ni paylla yachachik nirka. Chashna nikpimi, kashna parlarka. Kushkita mañachik shuk runamanmi, ishki runakuna, kushkita manarak tigrachirka. Shukka pichka pachak denariota, kay shukka pichka chunga denariotami tigrachina karka. Chay kushkita mana tigrachi tukukpimi, ishkitatak perdonarka. Kambak rikuypika chay runataka, mayhanchik yalli huyan nirkami. Jesus chashna tapukpi Simonka, mayhanta ashtawan achka kushkita perdonashka kakpika, chaymi yalli huyanga yuyanimi nirkami. Shina nikpi Jesuska, allitami ningi nirkami. Chaymantaka, chay warmita tigralla rikushpami, Simontaka kashna nirka. Kay warmi imata rurashkata rikungichu. Kanka kambak wasiman ñuka yaykumukpika, chakita mayllachun yakuta mana kurkangichu. Ashtawanpish kay warmika, paypak wikiwanmari, ñuka chakita mayllashpa, akchawan chakichin. Kanka ñukataka, mana muchashpa chaskirkangichu. Ashtawanpish kay warmika, yaykuymanta pacha, ñuka chakikunataka muchakunllamari. Kanka, mana mari ñuka umata aceitewan riwirkangichu. Ashtawanpish kay warmika, ñuka chakikunatamari, mishkilla ashnakukwan riwin. Riki kayta uyay. Kay warmika, paypak achka huchakunata perdonakpimari, ñukataka achkata huyan. Ashtawanpish, mayhanpish asallata perdonashka kakpika, paypish asallatami huyan nirkami. Shina nishpa chay warmitaka, kambak huchakunataka perdonanimi nirkami. Shina nikpimi, Jesuswan misapi mikukukunaka, paykuna pura, kay runaka, ima kashpataq, huchakunatapish perdonanchu imami ninakurkakuna. Chashna ninakukukpitagmi, Jesuska chay warmitaka, kanka krishkamantami kishpirishkangi, kunanka, kushikushpa rilla nirkami. Kay parlashkapika rikuytukunchikmi, imashina chaskina kashkata. Kallaripika, ñukanchik adorashkawanmi, ñukanchik hogarkunapika, mandak Diostaka ashishamushka nishpa yaykuchina kanchik. Shinapish ñukanchik Diosta adoranaka, ñukanchik ukushungu mantami llukshina kan. Chay hawakunanka, wakin yuykunata rikuchisha nini. Kallaripi ñukanchik ya Diosta adoranapakka, shuk tiemputa kuna, shuk tiemputa chikanchinami ministerin. Rikuytukunchik kay fariseo runaka, tiemputami chikanchirka. Jesusta paypak wasiman convidangapak, Jesusta chaskingapak. Ministerirka mi tiempo, chinallatik tiyarka mi paypak kamunay, Jesucristuwan kana, paypak hutsupi kana payta chaskina. Chaymi ñukanchikpipish tiyana kan. Y chaymi nishanin adorana, chay yuyaylla sustulla mashkana Jesuswan kanata. Kay punllakunapish, ñukanchik adoranata munashpaka, tiemputami chikanchishun Jesuswan kangapak, mañangapak, rizangapak, uyangapak paymanta. Shinapish kay punllakunapika, tiemputami mana kushun nishkanchik. Katik yuyay ñukanchik adoranapakmi kan, ñukanchikta kuyuchik kanakan adorangapakka, mana imata hapinalla, mana imata chaskinalla. Achkakunami ñukanchikka adoranchik nishpaka, mandak Dios manta imata chaskinallata munanchik, mana yuyanchikka ñukanchik kunata. Rikunchik kay warmi, ninkunami shuk wata enterota trabajashpami kay warmika, chay perfumitaka apamurka, y chay perfumita mikurka. Y kaymi rikuchikun, ya Diosmanka ashtawan allita, ashtawan balikta kunakashkata. Shinapish ñukanchikka, yuyanchikmi imata chaskinallata, imata hapinallata mi yuyanchik. Mana chayka allichukan, chay yuywanka mana adoranachukanchik ya Diostaka. Ashtawanpish tapurishun yuyarishun, imatatik ñukaka kuytukuni payman, ima ashtawan baliktatik ya Diosman kuytukuni. Shinallatik katik yuyay, ñukanchik ya Diosta adorangapakmi kan, riksirina kikin ñuka ima mana kashkata. Diosmanta ladupika pi mana kanchikchu, ima mana kanchikchu. Ya Dios llakishpa, ya Dios huyashpa, kikinpak ñukapak achka huchakunata perdonashkallamantami ñukanchikka adorangapak kanchik. Mana ñukanchik Diosta adoraytukunchikchu, ñukanchik alli runakuna, huyuyuk runakuna, alli kawsashkamanta mana chaymantachu kan.
Ashtawanpish ñukanchik Diosta adorashpaka riqsirinchikmi imapaq mana vali qarikuna warmikuna kashkata. Ministinchik kayta riqsirinata Diospaq ñawpaqpi. Ñukanchikllaqa Diosmanta karupika irkilla qarikuna, irkilla warmikuna kashkatami entendina kanchik. Y chaymi pushanakan ñukanchik Diosta adoranaman. Paypaq ayudata ministishkamanta, paypaq bendicionta ministishkamanta. Ñahamunishkashina ari, mana bendiciones kunata hapingaraykulla rina kanchik. Ashtawanpish kunatapish yachana kanchik. Shinallatik katikpika ñukanchikka Diosta adoranchikmi. Ñukanchiktaka pushanami kan, kuyuchinami kan Diosta adoranamanka perdonashka karikuna, perdonashka warmikuna kashkamanta. Ñukanchikmi kuchayukkuna karkanchik. Y chaytami Dios perdonashka. Y achkatami ñukanchiktaka perdonashka, achka huchakunata. Y chaymanta paginishpaka ñukanchikka paytami adorakunalla kanchik. Kikinka perdonashkachu kashkanki, shinashpaka adoranami kanki. Shinashpaka Diospaq plan, Diospaq munaypika kikinpaq hogar, ñukapaq hogarka kanmi alli shamushka nishpa chaskinkapaq shuktikunata, makitakunkapaq, ayudankapaq, parlankapaq, rimankapaq, Diospaq huymanta rakinkapaq. Katikpika nikurkanchik, ñukanchik wasika, ñukanchik hogarka, Diosta adoranapaqmi kan. Ñukanchikka Diosta chaskinchikmi, alli shamushkaninchikmi ñukanchik wasiman adoranata yachashpa. Kimsapika kutin rikushun, Diospaq munay, Diospaq planpika, ñukanchik wasikunaka testimonio kunkapaqmi kan. Ñukanchik wasikunaka mana kanchu ñukanchik maypi kawsana, ñukanchik maypi samarina lugarlla mana kanchu. Ashtawanpish entendinami kanchik. Ñukanchik wasikunaka mandak Diospaq, kawsaq Diospaq shuk embajada kashkata. Kay lugarmantami hintikunaka yachaqchayanka, kay lugarpimi hintikunaka uyanka alliwilli evangelio manta. Kay lugarpimi ñukanchik wasipimi hintikunaka rikunka, paqtanka nitukunchik shuk krij imashina kawsana kashkata. Rikunkakuna, yachankakuna, kikin ñuka chay alliwillayta kawsakushkata, paqtachikushkata, krij kashkata, mana krij kashkata rikushpa ñukanchik Himalaya kawsanchik. Y allimi kan kay punllakuna ñukanchik wasikuna imashinatik kashka. Kashkachu shuk lugar maymanta shuktiikunaman ashtawan alliwillayta rakina, chaytami Dios kamunan kikinpaq ñukapaq wasiwan. Y chaymi karka Diospaq plan, Diospaq munay ñukanchik wasiwan. Ñukanchik wasimi kan shuk embajada hawapacha Dios mandanapaq. Ridashun Hechos capítulo 16 verso 13 manta 15 kama kaytanin. Sábado puncha chayamukpimi chay pueblo manta ruxishpa hatun yaku uriman rirkanchik. Chay uripika Diosta mañankapaq tandanakuna wasimi tiyashka karka. Chayman yaykushpa tiyarishpami chayman tandanakuq warmikunaman parlarkanchik. Paykunapurapika Tiatira pueblo manta Lidia shuti warmimi ñukanchik willashkata uyashpa tiyakurka. Payka morado sumaq linsuta hatukpish Diostapish adoraq warmimi karka. Pay uyashpa tiyakushpaka apunchik Jesusllatak alli yuyayta kuqpimi Pablo willashkata krirka. Chaymantami paypaq tukuy familiantik bautizarishpa ñukanchiktaka kashna nirka. Ñukata ña apunchik Jesusta krishkatatak rikushpaka hakupaychik ñuka wasipi samarinkichik nishpami sakichirka. Kaypika yuyayta kunmi ñukanchik shunqu, ñukanchik wasiwanka tandalla kashkata, mana chikanchik tukushkata. Imamanta kaytaninchik, kay Lidia warmika Jesucristo manta alliwillayta parlashkatami krirka chaskirka. Chaymantaka mana paypaq kawsayllapi chaskirka alliwilli evangeliotaka. Paypaq wasipipish chaskirka nitukunchik. Chaymantami ninchik ñukanchik shunqu, chinallatik ñukanchik hogarpish tandalla mana chikanchikpaqmi kan. Kikin ñuka mandak Diosta krishka chaskishka shuk krij kaqpika. Hechos capítulo 16, 40 nin. Apóstol Pablo mi kayta parlakun nachu. Cárcelmanta llushishpaka Lidiapaq wasiman rishpami krijkunawan tandanakurkakuna. Alli katichun paykunata kunashka washaka ña chaymanta rirkakunallami. Rikunchik kay Lidia warmi Apóstol Pablota ayudashkata Diospaq shimita willashpa katichun. Alliwilli evangelio
shuktik ayllu llaqtakunaman chayachunka Lidia warmi ayudashkata rikunchik. Lidia warmi testimonio takushkata rikunchik paypak hogarpi, paypak wasipi. Chaymanta ñukanchik wasikuna, ñukanchik hogarkunaka wiñanami kan, alli shamushka nishpa gentikunata chaskinkapak, ayudankapak. Chinallatik Diosta alli shamushka nishpa adorankapak. Shuk adorana lugarmi kana kan ñukanchik wasikunaka. Chashnallatak testimonio takunkapak. Shuktikkunaman yachaqyachinkapak Jesucristo manta alli willayta. Allimi ñukanchik yurina imakunatatik ruritukunchik kay punllakunapi. Ñukanchik wasimanta ashtawan paktankapak alli willaywan. Chaymi karka ya Diospak munay. Kallaripika rikushkanchikmi Diospak munaypi, Diospak planpi maybalik karka wasi. Chaymantami rikuytukunchik kay iglesia primitivapika tandanakurkakuna iglesiapi, tandanakurkakuna wasinta. Chaymi mirarka alli willay. Shinapish maybalikmi kan ñukanchik yuyaypi charina, ñukanchik wasika kallarimanta pacha ya Diospak shungupi karka, Diospak huyayta rakichun, Diospak huyayta rikuchichun shuktikkunaman. Ichashna ashtawan gentikunaman paktankapak, ashtawan gentikuna Cristo Jesuspakman shamuchun. Kallaripika rikunchikmi ñukanchik wasikunaka shuktikkunata alli shamushka nishpa chaskinkapak, ayudankapak kashkata ministishkunata. Mana kanchu materialpi ayudanalla, espiritualpi ministishkakunata ayudana. Katikpika rikunchikmi ñukanchik wasimi kana kan mandak Diosta alli shamushka nishpa chaskinkapak. Mandak Diosta alli shamushka nishpa chaskinchikmi adoranata yachashpa. Adorasun alli shunguwan, adorasun paginishpa, adorasun pay tukuyta ñukanchikpa kushkamanta. Ama imakunata chaskina yuyawan. Adorasun ñukanchik achka huchakunata perdonashkakuna kashkamanta. Chinallatak tukuripika ñukanchik wasikunaka hawapacha Dios mandanapak shuk embajada wasimi kan. Kayka nishaninmi wasipimi, hogarpimi uyanga Jesucristo manta alli willaytaka. Ñukanchik parlakpi, ñukanchik willakpi, ñukanchik kawsakpi krikuna shina. Mandak Dios manta parlankapak willankapakmi kan shuk krik Cristota katikka imalaya kawsashkata rikuchinapakmi kan. Ichayta rikushpami shuktikkunaka kringa chaskinkakuna. Chay responsabilidadtami charinchik. Ichaymi tukurka, ichaymi paktarka kay iglesia primitivapi Hechos capítulo 2pi. Y a Dios ayudachun ñukanchik hogar, ñukanchik wasikuna Diospak munaypi kachun. Y a Diospak shutita allinishpa hatunyachishpa y pay mandanata paypak huyayta rakishpa katinkapak. Chaypakmi akllashka kikinta ñukata y chaypakmi kushka, chaypakmi Dios bendiciashka wasikunatapish. Dios bendiciachun. Uyashkankimi yuyari. Astawan yachankapajka kishkay. Correo electrónico misionchaski@gmail.com. Yuyari, shungupi Cristota charishpaka Tukuytami charinki. Pay illajka imata mana charinkichu.